Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo uživati v življenju in navdihovati druge. In poglejmo, kaj nam angeli sporočajo v tem tednu. Trojka zraka. Trojka zraka, ki govori o tem, da je potrebno odpuščati, da je v naših mislih tisto, kar je vezano na preteklost in da to nima povezave s tem, kar se dogaja zdaj v prihodnosti, tako da dajte spustiti tisto, kar vas matra. Res nehajte biti v preteklosti in v tem, kaj vse je bilo. Dajte se orientirati na tisto, kaj vse je. In tukaj je zahteven mentalni napor in ta karta točno to sporoča. Pravica in nadangel Raguel. Pravica oziroma uravnava govori o tem, da je treba narediti tisto, kar je prav. Ne tisto, kar nam je všeč, ampak tisto, kar je prav, kar globoko čutimo, da je pravilno, da je pravično in da se stvari uravnajo. In tudi hkrati Raguel sporoča, da se bojo stvari uravnovesile, da se bojo tudi stvari za nazaj poštimale, če se boste le nehali vmešavati. Tako da nehite se vmešavati in pustite angelom, da opravijo svoje delo. In pa še zadnja karta. Petica zemlje. Petica zemlje. Petica zemlje govori o tem, da imamo strahove povezane z denarjem, z obiljem, s tistim, kar že zdaj en čas predelujemo in da je potrebno sprejeti tudi pomoč drugih. Da ne rabite vse sami. To angeli govorijo vedno in povsod. Ne rabimo vse sami, dajmo si pomagati, dajmo drug z drugim, dajmo stvari skupaj peljati. Zato, ker samo v neki skupnosti lahko, z neko pomočjo lahko drug drugemu pomagamo in drug drugemu ponudimo tisto, kar nam nekako, kar si mogoče sami ne znamo zagotoviti. Mi imamo določene talente, drugi imajo pa druge talente. Skozi vse tole troje nekako dobivam občutek oziroma tisto, kar prihaja skozi, je, da ko bomo spustili res tisto razmišljanje, se bojo stvari same od sebe uravnovesile in takrat bo prišlo tudi do konkretne realizacije. Tako da ne moramo nekaj razmišljati o tem, kaj je bilo, ker s tem se ne moramo potem orientirati na zdaj, kaj šele na prihodnost. In tukaj angeli pravijo, dajte se povezovati. In morda je to tudi energija, ki zdaj zelo močno prihaja skozi mene, ker sem imela priložnost v tem vikendu spoznati enega čudovitega človeka, vizionarja, nekoga, ki si prizadeva, da bi se družba postavila na novo, da bi se ljudje začeli povezovati na način, na kakršnega se nismo že zadnjih 6000 let. In ne boste verjeli, ime mu je Michael. Oziroma Mihael po naše. In je res en ogromen angel, ki skrbi za prihodnost človeštva, ki pa se seveda začne pri vsakem posamezniku. In neskončno sem hvaležna, da sem ga lahko spoznala in tudi zdaj sledi en zelo kratek pogovor o tem, oziroma razložil nam bo, kaj pomeni Ubuntu oziroma družba obilja, kjer vsi delamo za vse, zato ker samo znotraj tega se lahko posameznik res pozicionira in izkaže in pokaže vse tiste svoje talente. Tako da želim vam en čudovit teden. Dajte si pomagati med sabo, dajte pustiti tiste strahove, ki jih imate, zato ker se veste, 99% stvari se nikoli ne zgodi. In se vidimo naslednji ponedeljek. Čau. Hello, Ubuntu Slovenia. Ubuntu is an ancient African philosophy that refers to unity within community, where people work together for the greatest benefit of everyone in the community. There's no competition, there's no money, there's no need for hoarding, because we work together to look after each and everyone in our community. The original meaning of it is often referred to or described as I am who I am because of who we all are. I've started translating it into
a more sort of modern world explanation, which I call unity within community, which refers to creating abundance and getting rid of money. And for that I created a new word called contributionism, which is exactly that, where people contribute their skills and their talents and towards the benefit of everyone in the community, and there's absolutely no need for money. So this is the future of humanity. It is not only the future, it was actually the past. So we're going into the ancient past to learn from history what we can now apply into the future, and it's a very exciting time in our present, and because we realize that it's not only achievable, but we're already doing it. Really? We're already implementing it, with the political party and putting the philosophy in. So we're already walking the path. We're not just talking about it, we're already doing it. I can't wait to hear the whole lecture now. Okay, thank you, Michael. Thank you. Recimo kaj, vidva sta začetnika Ubuntu gibanja v Sloveniji. Tako je. Ne, mi da nismo A niste začetnika? Nadaljevalca že. Vidva sta že nadaljevalca. Ok, kje lahko najdejo v Sloveniji Ubuntu gibanje? Na Cankarjevmu internetu. domu. Zdaj ne. Kaj pa drugače? Na internetu. www.ubuntu.martin.si. Ne, čakaj, resno, jaz bom to Drugače on resno dala. predsednik Ubuntu stranke. Sem. Prid Martin. Ja. No, se pravi, Ubuntu gibanje v Sloveniji. Se je začel, Martin, s tabo? Je. Ja. Kje lahko potem ljudje zvejo več informacij? Več lahko informacij izvejo na www.ubuntuparty.si ali pa na Facebooku, ali pa od nas direktno. Aha. Kje kontaktirajo? Facebook je tudi Ubuntu Slovenija. Kako? Ja, tudi je. Ja. Tudi. Ok, super. Se pravi, Ko pa nismo še prijatelji. Zdaj bomo. Tako da vsi, ki tole gledate, vabljeni, da čim prej polajkate Ubuntu Slovenija na Facebooku in pogledate vse, kar je za pogledati.